menyauronyo tatanyong le tanyong bersama urang dron nak galak ke syurga Bandung urang tanyok jaro galak ke syurga tetekun to galak to yang nak galak ke neraka teot urang mendum kamu tengku hana galak mesti ke neraka Bandung ke syurga tapi put uranyo lam lalau makuba-kuba dinna uranyo tinggai wate ham temeli yak beut dinna lalau getanyo uranyo tengku tinggai beut wap uranyo getanyo tak ikut dunia tak ikut lautan nafsu selanjutnya akan di-offer oleh nafsunya keinginan syahwat ubina kesenangan dunia ingin merasakan seluruhnya nyo kesalahan kehidupan tanyo contoh uranyo dina urang inang tahun 2020 mabuk ngon bungong nanti uli lago menyahana bungong iremo hantah jut ke rumah nyopat keh bangun benten nutut rumah tajak rata rumah huronyo nya kebukti ji ampa bungong dunyo nya nyo hana jadeh dakwah menyahana bungong nyo puo untuk baik pajih kami ngatago kita tajak rumah tatanya nyan pu bungong nyan tengku bunga pengusir nyamuk dia tatanya le katanya mahir mohdron hana tut le bajamo hana le tengku bajamo blawaci tengku pajuh ke krek tapo na le tut di sampingnya yang pubungong yang tengku bunga anggrek di sampingnya yang panjang dah laganya yang tengku lidah mertua tanya ilung panjang dah laga mertua cukup berbahaya haka anak muda menyenapuk bawah patu lidah mertua irmohnya bekne wa urumohnya lidah mertua katanya ngi sampingnya nyapu bungong karap laye nyan tengku janda kesepian mai sampingnya karap mati laga nyan tengku janda ditinggal suami karap mati ngi sampingnya karap huruhung laga nyan tengku janda bolong mai sampingnya raya-raya tak ruhung laga bedangannya nyan tengku awai bolong duda menikah pungong tok tidur bawa pegah yang tehat dinna behwate kauronyo ngatanya menyeka gedeme le urang inang tengku cukup trip abih mata kamu agam jamun hana trip jamun tinggal long urang agam tengku viral ya mitam manok hitam na tengok na bangga ya mitam manok hitam yang berhitam saya berhitam bule berhitam mata berhitam maki berhitam lidah-lidah berhitam darah-darah 2M beliau tinggal watenya puan tinggal naruh ron yang mitam ja rata kampung yang mitam manok hitam sehingga nasi draw urang dengku kageteme manok hitam kapah kali kecok darah-darah buto hitam mendum lade kok nyanyo berkong kejak ngitengen uronyo Innova kok cukup senang ke bantuh kenan Cina dengku bantuh apa urang baik kalon manoknya ke hitam dah apa dah ibu ka babah kalon babah lidah hitam 2M dengar ke olehnya ke kalon laki hitam ka 2M dengar ke olehnya ke kalon lam dengku darah disuntik ditarik dengan jarum hitam ka mantap latih Cina yang dekang blonya di samping nengku ini mantap dah kebetulan manoknya manok inang nengku pla itu bawah sabah ka putih ikut le Cinanya sih nggak boleh pakai ini buahnya putih geteut abangnya bohkah naik jam wadun kag mita yang ma ke kaboh mama salah yan ke dia hana tre padanya uragam hana le gamita dudau kafiran lom kai blopa bena awak payaru yang mita terus balong gede watenya tayo dah pegat jaga pos kambling dalam kampung hana fungsi tabah hana le pencuri ada merumpok samping remogap lang gua kami minta pak ada yang puyak cemicu kena ka cemicu dengku minta pak hideh piting otak dalam puyak pasukan pak ba depu-depu ka merumpok remoh nang janda gop ka bang mak minta pak nya negala ya duda walam dengku berasa tinggal long urang agam ka maju lam dengku ngan bategio bebeno sapa nak bate daerah birenyo tengku limang nak anak jaro limang nak gitu belah no limang baki hom untung gitu ipetu lain nak pakai
Ilong tinggal betul long dua ikedem long puduk jaro mano ikun lawaknya tengku iron no puduk atu mejanya pujaro puaki moga tuji menyaki hana tau encin ilong long jaro api aki hana encin ikun duda mau pakai atu sinu tengku rinu rano sinu rano itanyang lam tengah tengku nyampu yang pu bate nyo bate gio gempang lagak dah yang apa yang belah deh nyo tengku solar bukan ilong nyo belah nan nyo pertalit hangku petih tengku nyo kutumbuk je biar pertama kan tengku dinan lalau waurung tengku kalinya tengku ka kesambut le urang inang bungong beran buat Aceh Timur le uro le malam uragam gua mita bungong le perumoh gu sisa langle wate gua mte merek bina jalan payah opnamo rumah sakit langka nyo kisah nyata kejadian purmoh kali beliau pot tilusen bungong hana iya beliau bak lako gekui lako padup teman taboh-taboh pot nyo laga yang pandai ubah HP contoh tekalan le lako beh peng demo 10 juta bah ku minta ke drok dah parang taboh mi hana ku tume bungong hana ku wowo gebudah geja aleh dia galah tisat langle dengku le uro le malam dengku hana guo purmoh dia dedot enggak he awak you minta bungong di uragam tengi pi getim alah hai berjari-jari babah kan tak jauh kuda dan nonton sinetron gerot kon pubut de gede oh jelatang mana kalang patu kau rumah hicum lana ke mong bawah hidung be bawah unyo rata bak thawit kana urang inang lai cok ro sampai tepu aleh pu geglip gepuli bak thawit iyu bak jo pe kana urinang kalinya berokan bu ia minta nak jo engkau keng kabunge itu ngan lakau hanali tak kadam wak katibu ngan bungong ilepoi lakau halo ane kunci pa ilong kadroh kuwa halo ane kunci yuk tilok swallow halo pak bika halo yuk bak juke gebudah huragam hana laga kalah kali kulu halo langi patu anu tu hinan na bak pintu patu tikulah hinan lu halo kali kulu yang pure yang na hai yang ma ke dinna kau ronyo tinggai wate tanyo ta sia-sia retnan galak biasa saja ilham anak muda pihana tanggung-tanggung kalinya mencip awai ngong game PUBG nyan kamati tanggai kaji ke pub lemong jino kangen chip nyan lom ceh hana manok jino hanai mutu